mwabeo atubotwi baka ma yonsa bo hikila monjin kacho tu bigela nishila to chifwa erosion chinto adi chi erosion mumane ma yonsa de hikila mwabao now mukacho mwanjin kadi teto chili twi baka bantu banga ta photo ya mushindo badeje ni monai chi chileshil mi foko baba ngayamba bayele kayina na shiteto to kimo ba bigela chileshil manai chileshil to tameto chileshil to tente twi baka maya bo hita mwabeo zokolo do mana wani bawo maya bo yetoni kusubwa kakuba mushindo akusomba bantu kusoma musubwa Mioyen bonsu balonji ba tujomba to ya Gondol TV lelu tunji sanga ja bunyi ja kwa kula malwa chilejelu mwa chini mkongo engineer nya bunyi bari bamanye détournement weo kunu mo kulenga mo kuta $2000 kubianzo to dan ahamba détourner na ngweki mwinvi lelu tudibanyumuluka ni tunyumuluka bokumwana midimu ya chilejelu mudi yenda nto adijulu wa chilejelu na numvo mudi engineer Marcel mbika ayu amba malu mwabeo nto adijulu wa chilejelu vanyi kwela kalande njila ka kalande to moni nchihalu cha ndundu maya da hita mo ababa ko ngabi on so bela ka bujumbo lelo malab tu sangana ka bujumbo ka gelo mo hoeka na ga na ko ninku kan shin ko e moni mudimudu wenza ka bileng tukadi habuhi ni kumona ka budimbwa ba mi ni ka bujumbo ka mpindi nga chilejelu kinkenu ka kala kuto mudi chintun chilejelu moni na tumona njile ya mileng nangu mo abuwa bamba wa mulusambo udibindi dimbi biendo biyetoni mo batoka bantu nudiba heje mala kunen bugole meneme nangu mo about ri home pinje kusangana bintu byonsu bidichashima moni lekalo kukala malo détournement hadi woku manye détournement moni ni nchinito to inte tutuke ba midimu d'abord to into mona midimu d'ailleurs projet chilejel udani mukran kasai uduku kinchasa kadiano no kula bana betu bakugoma bumva habu ni kadi chef de l'état mutuma chilejel no kwabu lekala ay bantu ambalonga bintu bya mutulas natu ba juger hikala matu badini 36 mois wa projet wabu hikala 36 mois wabu mujika nous allons juger sur base des résultats obtenus lel nindu chilon no manya mudinjile ya chilejel mumbujima imienzeka bamba ni d'ici quelques jours bamba banga dela kabu dimbo mu avenue Lumumba bele mu Lusambo bele mu kalamba nzevu donc twany ko batangila mbalongo bintu mu galas tetu ko abu turi bamanya mo ko ko mutu to ko le sanga yo wachi botele champomu wachi botele champomu wachi lungu jabya mutwa wachi botele champomu mpasu wachi botele champomu wachi lungu jabya mutwa wachi lungu jabya mutabalunda banye ngani wangambila kasayi nganena kweto kasayi wabalengela kasayi nganena nyanyi wangambile nyananyi mwini bulunda tubanga kukichimanga cha mulamba kwa kalamba mangola ni ngongo chirimba wakwa ngongo ni kasanzu wakwa mbwanyi mujila kasanga ni lunto akumayi kasayi nganena nyananyi mwini bulunda katwigari nashini basa kundemba mutombo kuva bana basheta mayenga ita ba kwete kuni chimbulu haminyela mema kumona chikapa masamba mu mucho kwa ndandanda mema kumona mumpenda mbuyi tudini mushelela kuntwe tudini mukubo ambelenga kwina kikwetu kumweka kasayi ngane na balunda banye kika yikubala kumana konso mema kumona mubindi mema kumona mulwalwa mema kumona mushelela nyananyi ita ba kwetu nyananyi hwene bulunda ni mugeta wakwa ntambwa mwezi mema kumona kasayi ngane na handi mwana mutetele mwina ngongo lori yakataka ngomba lomela mema kufika ni kukole kasayi ngane na kwetu mema kumwana ni mgelengwa mugabinda muvaka muyikwele chilungu anu washiyambu jimwela mocho kunangu bantambulu bamba ngani wangambile doktere makombu fuile kubamulenda mbobo lunda banye ngani wangambile mwana malangu ni shefu chibamba yita bako atanga wa mshari mwabakayi kasayi ngane na mema kumwana kwetu ngulenga kungelengwa bina kanyoka mema kuhieni kumwene ditu ngani wangambile nyananyi kamishi wangomba kasayi ngane na nyananyi mwene bulunda wachibotele champo mwe wachibotele champo wachi lungu jabya mutwa kasayi ngane na balunda banye nitubala bishi turi ni mpuga chintonta muleri wa bagalenga lembalema ni mhompa gani mariba ni chondo kumungamba ni mugwarishi wa mbuyaka mana basombela mujiga basombu muntu mugwarishi mwena mayuri mwena mwabawo turi ni mushinga la wachizanga turi ni mugwasumba wakwa metera kumutumba turi ni mwacha bwagalala turi ni mukwanga hwandeka wantumbabo ni chibala mugwansumpi itababu nyananyi mwene bulunda turi ni mugwabo wa murilunga ni mugwanda bwa munyemba kabinji wanga shama amwana kalenda chimenyi
tuboni kanda wa kumasanga kwa mgenjwa nzemba ni chitolo wa kwamba yakabanga mwene shimba wa mwarianda au mushala mabagai nimugwanyanga wa kumatanda nimugwalonjwa mulugangu mwakasongwa chibamba turi nimugwa chizubu nimugwa chinena wakasela wang'oyi wabatwata makwenda male we kasayi ngane na gwetu turi nimugalenga wabakwakaloji chitanda iho abana mulongolongo turi nimwembyanga shama mwembyanga lungu mwembegaba mweri chonde turi nikahuyo muchobola mwakabembwa ntambwa turi nikalamba imugwa mugenywa lubombo turi nikasega mulubumbu mwakwengola manyi mando anzembela wa madondo antambwa ni mwene piano wakwa mbunde chilumba kasayi nganena turi nisona muchima mwene mulombo turi nimugwa mulumba galanga nikanyana wakwa chonyo mulepo nilonga lwa mukosa mwena mbwai turi ni mwena kafumbo ni mwena mbala nikanyike chinungu nsunzu kanyike wa kunyombo turi ni mwena mpasuka bamba wakwa mpasu walukanga turi ni kwa mpatu kumayi ngamilanyi lobu ni musaka chikwabo kasayi ngane na nyananyi nyanyi wangambila nyananyi mwene bulundi wachibotele champomo kwetu kuvuba tuta mpaswei wachibotele champomo wachiwata wachosha wachilunguze bya mutwa kasayi ngane na kabongo wanzebe turi ni muhemba nzeu turi ni mwena mpunga ni misombo kamanda wagadila yitaba kunyananyi mwene bulunda mulolo ngari mwamba ni mubingi mushilele udi koku ni mukubambele muchoko ndandanda kari ngambila nyiga nangele udi mwabagai yitaba kwetu nganji kuya kwachia makumulundu ngandanjika ni kabure mukwa musonga mugale ngandanjika kasayi ngane na nyananyi mwene bulunda ngani wangambila kwetu ngulenga panga hwama nanga wakunanga mana hakwenda kwena kukasayi yeko kuri bina mfranse bina meji bina muganda bakino kutekele bilumbu kunengu bafuta Andre Filipo wakabongo ngani wangambile nyananyi wabambi ya ntambwa ngani wangambile wabakalonji ni kazadi au mukwarishi mwena mbaya mukululeshila mwakwele chondo muvule ni kondo kalonga mutu kakwenda naku nikubikile tibilolo kasayi ngane na balunda banye ngakushala naku mwabakai panga hwama nanga hwakunanga mana hakwenda wachibotele champo mu balunda wachibotele champo mu wachikwata wachosha wachilunguze bya mutwa kasayi ngane na kwetu nyananyi mwene bulunda kwene ngubambuyi kabemba kode wanyi yitabako mukwaka munu wakumutumba mwachabo akalala kayemba mbuyi kwachabo kuti kubunde ni kuhila lelo mayenda omushinga anjelika ta mukwakasha wabasatu kumbelo banhayi mulwendo basambo mbashala bamilaka nemyani yitabako kalenga dito yitabako yilunga bamwanyi didi wakabango chimango wa mawo ela ibakulumpa ngoma kasayi ngane na nyananyi mwene bulunda ngoma chilejilo muvile wetu wa Mbujimayi kadi kimbamba kunyi chilejilo bikabifu kabichituka bichito chilejilo Mbujimayi udini moyi ketri to ambani bana betu bala ba mona bobo kayabo ujimutu litwenza wali memo jwa kuleo mvoko ministre muvile wa Mbujimayi yemo wa travaux publics kadi midi muito dilanze ampindeo mishila nganani yakala puisque eyi chilejilo fachi beton we muya mwabutu kutushia mayi monjila akosaka bidenshin tudi benza midi mumimpa we muya mo avenue Le Sambo avenue Mbujimayi tudi bombo shamayi osa makwata makukanshi anzelat kadi urumwanta mulabimpa bwani benza collecteur yinu di benza très bien kadi population wa Mbujimayi doni pinjeu mumane ya midimu ya chire hanu kanu kari babango munjira bateka machine bunyu ngwe warbo chigeni muvu kunu kanyini munu kanyina chabusho bwa midimu ya handa mu lukongwana fumu havu imunemu wanu kanyini no bene chilejero anyi munu kanyina bwa midimu parce que ivumi mana ya bangu luchi midimu kaitu mianyi kuimana to bwalu tuli tumvuisha musangu mukwa bwani atu tuenza mudimu mu avenue Le Sambo tuibeka collecteur monene tuimakanyishi après Hotel Gloria tetu ku bureau de cité côté Bodine kubangishe dire munena mwaba to makulu kumuhatula kwa avenue Le Sambo bantu babo bakaba bumana mudimu wenza ka auto bari bamene midimo mimana midimo kajitumyanyu kuimana mu chileshile to ari to angata pa zama tuli mu avenue Lumumba mwabeo avenue Lumumba midimo ya kuibaka njire ya mai ikamishika tukari babangi sepindi kwenza fondation wa Angela kadi fondation Angela tulitumwenza mvule yemulo mai si agwedi or kudi nore metu nayani mai ka hichi wite vikile 5% mumala be muto dibari tuimakanishi bumuvo mjali mingi sevulo vomulo mulendi katumba kwenza to
Kadika tino makwame ni chile shilo mi manato. Bwali miabi di bi baka badan bende bi baka madra. Engenheiro Mbigai, bantu babunyi badiba no banda ni midi mujenda ni lujogo lwa bunyi. Lujogo lulu mu kuchinyi. Ni matuku adi manuha bakwenza mudimu wa chilejelo mu chimenga cha mujima yemu. Nanu jikije midi mwayi matuku awanyi eshi matuku machinchika. Bwanu ninkumbaje bwanu batwambila bwani midi mujishika mu ngondo mitano wa 2022. Twasegede. Midi muito de twenza. Entrepreneur, correct set, udini wenda planning. Planning wenda ngwangondo mekumyasa tuni sambo. Mama ni midi muyende idieto ni mo 2023. Kariteto, buba di balonda mudimu, tudi babenga planning au kwambila entrepreneur ni yeto yi yenzeka no ngondo tik mini mwanda mukulu. Nuka bejiki ja ngondo ay kusala pinyo ngondo inai nunwele meji boy ngondo inai nyinu tu fesha jile yon sa mbuji mai 26 km mu 4 mois mu mai parce que nous va to ambila ni sa mu cha tu menga ne bentre ko ambani mu mai 2022 tu ni nous fesha jile il n'y a rien qui peut bloquer encore midi mi ya chile chez vous pensez que bolele la mu ngondo inai ni aliru ni nendo jile ni shik et puis to anda lulu fuma kuchinyi lulu fuma kuchinyi ah ndindo anda mna mushindo yo Matetu kwenza shile uturi twenzeo udini wenda spécificité campagne Bwalo bwa songa bwalo bwa songa mbabishi bwalo bwa kwenza shile atu tubanga kushi de base udi produit ba degrene base mastic produit adu fumina kwa États-Unis udimo ki mwine chitifika bani bahesha kireka sete marché boye produit ya Kadi toi calculer l'enclavement ou de province wetu. Toi moini tetu bindi la yo ibasa mastika yi na yitu yeshakalu tatundamo. Bwalu kudi miabi tuka mamene deja bwani tubangisha kabu dimbwa. Tetu balomba bwani mundu waji kumini mwasha deo ifale tukale deja babangisha kabu dimbwa. Kadi twindi di yo i produit ayi toi choko. Alors ni difficulté en forme ni ministre national Vamos nemo, excellence monsieur que sabe. Watu biki di hotel Gloria Putuku. Wambini, bomba di population jani wakula katwena mwakwindi la basi mastika to. Toayi to hata kunshida nashi kilometre 5. Toayi to mweza mushinu to twenza shila wetu munemo. Bon wali wambini injile kabe. Mushinu no tunweza shila wetu munemo signifie nyinu bienza munanku nanku. La population est ni lutul. Oui, mais la nage fondation tout le temps. Est-ce que nous avons une fondation 40 cm? Donc, si nous avons Walwambini, toi, tu es à nous, dans quoi de population voilà tout le temps. Base mastic un produit campanda, ou du ouest, ou le liquide maille, ou le ouel, avant qu'on ait les vêtements. Tu vois? Qualité de l'humanité, à tout le temps, tu dis office de route à Haïmendolon. Il faut banner, et mon français, tu peux sévère. Sévère, on bat tout le monde 35, qualité tout une 45. Mon monnaie, vous doit en bouger tout bon. Puis nous, tu retournes à couche de base, autour de tout ce coin. Il faut que tu calmes 70. Tu hits ton 65. Moment tu dis toi un là wa muimpa mushila menemen mfano kwenze bijumbi kadi même bati ba fundamnika de njila il faut au moins 25 ans 30 ans kadi même tu meni jilundi même ngenza jilo wa bidimu ni bidimu wadi chide chinyanga jila mpadi maya banga ku shala bonje kadi on jilo tu pese ni norme yo se penda tu y respecter. Mimi naanza bwalo bwa chimpi bwalo benantanda miyo ya munde julu bagani mwana no chimpi jini kilometri inganishila gaino libanyi kwa ngata bwa chimpi voilà mo jakula ja ministre de Tulombani to ngata njile yonse Sainte Marie kwa tuka ku banana ku yinga toni ku Lusam wangata rond-point coopération to Kimberlite yonse to kufikisha ku rond-point Kimberlite tu dis tu es là béton
20 cm. Or, béton, je l'ai dû coûter plus cher, je l'ai dû la bicole. Qui est une solution à une solution du coûter cher, car dit, tu dis, toi, tu es là pour acheter béton, je l'ai moins sec. Qui me termine, tu dis, tu as 2 km 300, moi, je vais tu es là béton. Tu as déjà une fondation. Pour me dire Laurent Désiré Kabila. Tu dois refaire couche de base, tu es la Kaboudim. Ah, tu dis tout le monde, tu dois fondation, tu es la couche de base, et puis tu es la Kaboudim. Tu as avenue le Sam. Car Laurent Désiré Kabila. Moi, le Momba, moi, le Sambo, ça va nous faire 7 km. 7 km, peut-être que tu as une ville, 2 km 300, tu dis presque déjà 9 km. Qui bien tu peux te dire que tu as un peu de temps, mon monde est sata de Fumuhingan, mon nom. Alors, ça a un tu les sur le béton, tu les sur la fondation Calmienza, mais habite de la cabo de Mugina, tu as babani. Je suis mon catch moi, j'ai appelé Mbim, Pabicol. Watching vous bien dire le président, alors nous avons pression, on est nous chiche bien. Tu sais que quand on a bien dit là, nous avons balabé pression. Puisque période de on se trouve 2020 tu ibaka jila ya mai. Kwenda mwa kwenza we muya ku ISP mwafika mpimbeo. Est-ce que tu mwa kwela kabu dimbo konto ako kaku jila ya mai. Il fallait ni jila ya mai kala koko. Katu ina basoni tuela kabu dimbo lelu kuhitamatu kabidi mai elo hitila monjila moto. Nous voulons pas toi ce que dire. Pinje ro ambila population chingani. Population manyo mon comme si nous expliquer. Kadi bon pinje aliru tout le monde neno ujanu mwe kapujala. Ro ambila population chingani. Et puis baba di bamba ni midimi achileje lunchijemu. Du ba ambila kabi bolkai. Badi bamba ni midimi achileje lunchijemu. Du twani tumbu sha confusion yidi momento ya bantu. Chilejilu di babigrani chilejilu midimu ya ku bakanshila. Chilejilu kinshilo wa mudimu wa ku kwenza hôpital. Qui mudimu wa kenza école. Ça ce n'est pas le projet chilejilu. Chilejilu mudimu wa ku bakanshila. Chilejilu ken kunganda shikato. Chilejilu jusque là, udia no mweto mnemo mombo shimai. Chilejilu naye ku kabinda, naye ku mwenekito, naye ku lesambu. Donc vous voyez 14 millions qui n'y a moutilé. 14 millions, ça n'a rien à voir avec le projet Chilejil. 13 millions, il y a 13 millions, il y a donc, projet, moi 21 millions 800. Ah, même en 21 millions, et toi, qu'est-ce que nous voulons? Où est le projet autre tête nenda moi 21 millions 800. Nous allons à Congo, nous avons une cuisine interne, nous allons exécuter à peu près combien? Même du mois combien nous, il te débaisse dans mon diamant. Il dit 2 642 et quelques. Ah non, il faut le cabo du bon, nous 2 millions. Donc, ici là, il y a maï. Il y a 4 millions quelques 700. Donc, moi, même il y a 2 millions, il te débaisse. Tu débaisse pour consommer 50% ou assez. Assainissement chez les maï. C'est-à-dire, côté ou chaussée. Jusque-là, tu dois consommer environ 56 000 $. Moi, je venais le Mumba. Donc, midimi ya kwenza la katuna bani ku consommer makutabo nyito million ici ya. Ya nous tenons 2%. Bon, même d'indomba bashino bani. Facture ya bikale yelani ya 1 million. Ben c'est midimi ya bunyi. Ambila la population en Bushima a dit ah, tu te ambila population ouais, tu dis tout ça d'abord puisque population mona modi mwenda wa chilejin. Adiban ba hita mwabe ko bana bena moto. Badi ba fika munda kadi mukwa musanga tu ba mito kadi pindiwo chilombo alo abeleshi bwa kwenza modi tu sanka puisque projet wabo baji approprier
tubela twasekitilo abuni kali tuba menshene mudi mwajila tuli tuwenza udi ni yenda norme yenda mumani katwini mwakwanyi kubangisha njila katu bahesha njila mai to bwali mai kiene mi numero 1 wa njila yo twasekitila excellence twasekitila bakalenga ba journaliste makalenga weto uri mumane bishwa lwendo lwa midimu ya chilejele mwabe wa mpinjo njumona midimu njumu imana mulu mumba njumona mujumu biseriye rwambila bedi benza mujumu abachinga to njingamba ni ba avance ko ku mona bantu bonso ba mona mujumu nder bamba ni chilejele chishengo to bari bashima tasoje bani bai bulalo banye bulalo banye bulalo banye bulalo banye bulalo banye bushala weto bulalo banye bulalo banye bulalo banye bulalo banye bulalo banye bushala ingénieur Mbikai projet chilejelu junu kwa aéroport wa projet chilejelu odi kwa aéroport odi kuma mayemo odi kuko hydro odi mo cathédrale ku ISP odi ko chambre froide miba odi mu yemuta ile ko SNEL projet chilejelu odi mo vilombo shimai karibu mwa butu die chunu nwenza bene menenchi mwa butu die odi mo avenue Lusambo kitu babanyila mwa butu barrière wa kubwela munda mwa chalo chandek mwa butu tibini peka 0 karibu mu di maya ja fuma ko kote uva aéroport wa miba maya ja sambuka avenue Lusambo katena pasoni aloka biku ko sanchilato kimoto de benza ka niveau akabwani ngamors tutubika mo français ngamors bwani to anta mayonso ebo makukosa jila wa Lusambo abwela mo avenue Congo avenue Zaire wetu akana maya ka sambuka ka biku plesekalo to tutuanga tamabe to adi modern tuyena batana nukukanshi kimwabutu babangi shileo no njene muchito wakai mwabe to kali mena kuibaka kushala ndbwani bala batuisha kuchimanu ko kanaka bwani mai wonso bwela munda mwadre mala bwadi mwana bashina bala kwela bwani dame mwabose bwani pa permettre mai abwela munda mwadre alors terrain to kali bibaka kushala pindani myabe akwenda kukosa njila na tukosa njila uyaye ku hospital Chipombo bani maya sambuka altu tufika entre Chicago ukadi avenue metre mkendo amlom tukosa kabiteshile bani tutuma modere mu yamu yodi chileshilo chibak dibari maya dia to ni mukurasema na avenue Mbushimai mo avenue Mbushimai mai yonso bakade ranger bena mu nouvelle cave maya ka chena yakabidi konto akuto banto abadi makulala tulu to ebetwa to abushu Boachi, Mayonso va y SGTK nouvelle cave Panimbo. Maya to the bang at Chilamo Avenue Mbushimai, a Kokansh. We done a projet wa Chilation. Ni Maya va déranger mon entrée du camp. To the bang at Mai à des fumamo camp militaire. To the bang captain Cabina Morse Mwabao. Wela dale ibidi mimpe minena njile ya mai mwabao momani mo entrée du camp bindi we muhita moma na shobula wa mushindukai kwa kusana mai ambula bomuva mwena taxi moto va mufos sibo mufa mwabao kali pindi ni chile shilo binti bya mushindo au bya shiki merci eyo ingénieur pinyo tumbu jagwato mwadeo tulitua tukamuchalo chandeke efe ni kanivoka tulibibaka tulitula tukosanshila wa salon shilo ya hospital samwabeo kwa maya sambuka ya no aya kokanshi tuko safa takosa ni hashikako mai ka déranger kabili bantu to
Marcel Mbiga ya hatu di henyi. Moi venu le samedi. Moi pour te dire que la compagnie BIM, moi pour la société wa BIM. Qui moi pour te dire, mais hatu ka moi venu. Tangila yi mushindu tishila mwezi. Mumani maye de nyanga shila kama ina mushindu to. Qui mo tu baka moi be o ka bi amorce, te bi ne amorce en français. Wani tumbusha mayo sa wela monda moi dran. Kai ka je ka bi mo shila to. Wali tete ba mina tudo tola kabu di mwa mabeo ni maye ya kabi di mwonjila kabu di mwa kaka kulala ma tukuto wali wate beshini moji mutu di tuenza moji mukai tuli tuenza ni moji muikala mwipa mushi wa ulala bidi mubya bya buni mai kai kabi di mwonkachi mwanjila toki chitu tuende tu evite mwabe kichitu dukibeka mwabe ono basa kia Papa, comment on est venu au projet? Oh, bon, projet de chez nous. Et tout est là, ça me doit se gagner. Moi, tout le monde a mené bien de bien. Ah, nous avons un canal. Dabele mukache kanye fuchila mwabuja ekliza wani magenda biweka yisanga ibifunisha bizami ngama ni president ni bele chileshelo zambi wa mudulo abato ampanda biyenze biabone bibenze beach mukari chemwe ukuthi ndimya bunyi mundi mai atenga bala bikola yo muvumai abuni atenga bala bikola munshilemu bamuvuji tamvule yemu lokato ngangwanje mona kana laka njingela kabile twasikijela wabuni kile project twasikijela Engenheiro, tu não já quatro de chibole de chá, você sua mugen de amulum. Ah, mas eu tô de uma avenida metra mugen de amulum. Vai errado com ponto mais tabu. Depois tu amene mais onça de fumo chale chande. Tu possa mabe cabo de cansama. Tu possa mais onça de fumo chale chande. Tu vai tomar. Tu já vai. Wani mai de fumo com metra mugen de amulum. Alonda candivo kakala candiva. Wani made kala candivo de bordement mai ya candivo kachu manchina to. Puxou. Merci. Faire baba de sa moto. Tô na Santa Meta. Quando tu recuperar mais 11, ela morreu. Tá bom. Engenheiro, tu de renhi, uma outra um já. Moi eu tu de moi entrée du camp. Mas eu deixo tu camp, mon camp militaire à bout. Moi tu as capté moi eu nem amor surtout de benzeo. Bani mai kai chega de wa kwenda costa capite chidato. Que moi de moto de pensa moi eu. Nene batai la moi entrée du camp. Chindo ngano foi se compare. Moi eu cara moi na moto taxi mo fila moi eu.
Mobuela no Munche Mukala Mamo. Caribini to the Bahata Shilebi, my minin, my de hita, Kaika Minuta to. Na Shukulo, Kamushindukai, one of you from Mamukala, so you hit a Mabe, Kakaka, Manawaini, Nemaya, for the Kimojimutu returns on Monterey. Mojimu se Ujuanga ataka mema Polwadi Mwakuens, Wano Mojimutu returns any Bianza. Population wetu mimi jibrito aba kwenza shile ya chaussée kitu tupigala ni chaussée sisi ni machine endela badi ba bienze ku ditutumba miji mai na ikale ya lokasalo abuni kale bitu twende shile ya mai diba tetu bala kwela kabu dimbwa mai ka to mushindo akusambulu kashila kokosaka bidi Cabo de Mbato, que muito triste. Academia bem se tu anda baba no amba no boa lujoku kalande kangata simo. To kalande dindo hesha exemple même de moi sa chapelle ko lukale va passer Clarisse. Antes tu ban coisa fondation. Passer ba fico monde muti mo lujoku fondation vamos ata matu kwa buni. Antes tu hatu ka hambe tu ban ko beka be hambe pini fondation c'est monen. De manu sembekes, mini mo idi Lucas. Como tu toma hatu tu beka ka niveau ba be beka ni biance. Kad hatu tu enza fondation acheta ta ina mo lumom. Quand tu vas coincer à tout takashamato qui m'a coincé des semaines à toi. Comment une fondation kadouchi l'état pas bien c'est une machine. Le mingle du compagnie toute banque fondation à l'Ussam tu banque coincer moi chaussée. N'a pas mon ami chaussée à l'Ussam n'a ya kabidi le casalo aboy. Moi à niveau ba meni balibi baka bien. Kakwena machine meza alambula mwelo atanyila mwelo et puis à poser machine akatuko koto aturi tibaka ka niveau turutuke baka moni ne bianza aturi tuenza shilo kabudi compacter machine niveleze makwere profiler machine camion kina kadika mula bala kadeno machine mudimu akwenza chaussée après bienzo ko de machine bana betomeni ko di mudimu wa machine ko di ni mudimu di benze ni bien ça. Toi c'est l'ingénieur. Papa weto. Weto ya. Ndio baba. Inaja kanyinda kani. Papa kanyinda urumona bishibwa lwendo lwa milimi ya chileje. To lwendo lwa milimi ya chileje. Kuchiju kumbangi. Kujiba mwana ko ku bava sendambo. Mumatu na bikaji benza ile ya makuloria. Kanala kakambula mari kakimanshe ku ojitura superieur kakajika bachijumaka fo tubangona avancement mundi jibenza mujumu banyi kumpala kwa matuko yoku tikala ba avance arba mani chileje lunchi fo ribambileji to mujumu kumpala mumbu jimaye kacha twakola batutubanyi kumona tunala to tuambulishe bikola tusutenir bajibenza mujumu ayibanye batwenzela koku tuwa kumona changement maya batutisha mwinjila mijumu ijienda bimba chema chema mwana chichika chichenda ndambile fa chichi to ngambile fa chanu nya finance mijumu ya chilejilo munjila yetu onzi jibatwambilai niko abukimbani kuyibangisha to tumwana ko kunjila ijika moto ngikala ngenza ko kumujumu ni moto ndundu wanga takomatu kwa bunyi ndundu jana ngondo isatu ndundu merci mukwa nsumpi itaba kunyana nyimune bulundu turi ni mukwa bo wa murilunga ni mukwa ndabo munyemba kabinji wanga shama amwana kalenda chimenyi tuboni kanda wa kumasanga kwa mugenjo nzemba ni chitolo wa kwa mbaya kabanga mwene shimba wa mwaryanda amushala mabaka ni mukwa nyanga wa kumatanda ni mukwa lonjo muluka mwaka songwa chibamba turi ni mukwa chizubu ni mukwa chinena wa kasela wa ngoyi wabatata makwenda malwe kasayi ngani na kwetu turi ni mukalengo wa bakwa kalonji chitanda iho abana mulongolongo turi ni mwembyanga shama mwembyanga lungo mwembe gaba mweri chonde turi ni huyo muchobola mwaka bemwa ntambwa turi ni kalamba imukwa mukenyo wa lubombo turi ni kasege wa mulubumbu mwakwengola manyi mando anzembela wa madondo ntambwa ni mwene piano wa kwa mbunde chilumba kasayi nganena turi ni sona muchima mwene mulongo turi ni mukwa mulumba kalanga ni kanyano wa kwa chonyo mulepo
ni longa lo mukosa mwena mbwai turi ni mwena kafumbo ni mwena mbala ni kanyike chinongo nsunzu kanyike wa kumyombo turi ni mwena mpasu kabamba wa kwa mpasu wa lukanga turi ni kwa mpata kumayi ngambilanyi lobu ni musaka chikwabo Kasai ngane na nyananyi nyanyi wa ngambila nyananyi mwena bulundi wachi botele champo mokwe tupo voba tuta mpaswei wachi badala champo wachi wata wachosha wachi lunguza bya mutwa Kasai ngane na kabongo wanzeba turi ni muhemba nzeu turi ni mwena mpunga ni misombo kamanda wagadila Ingénieur Marcel Mbigai mwabu tribimana nebe obindi jimbimbienda menemena OVD grek 7 chileje luchanyang lusambu kadilelu nyote bomona benza mwabe mulenga mwakana nudi benza mushindu kayanyi tumuvuje mubienza eyo mwabe atu batu baka ma yon sa po hechela monjini katu tubigela nishida to chivwa erosion chinto adi chi erosion mumane ma yon so de hechela mwaba ona mukachi mwanjini kadi teto chili tuibaka bantu banga ta foto ya mushindo badeje ni monai chileshil ya mifugo ino kubele mifugo baba ngayamba bayele kayina na shitetu to kimo babigene chileshil monai chileshil tutameto chileshil tutende tuibaka maya bwa hita mwabeu zobono do mana wani bawo maya bwa yetoni kusubwa kakuba mushindo akusomba bantu kusoma musubwa mato bintu abimbienze ka avance leshilo to abambili ni indila hatu tutushikisha kuibaka nanu shisho kumana bwani chitu tutensen chileshilo epui muntu musungule dina dia kwa manashi ni chileshilo bwa projet wa mfumo wa ditunga musungule dina dimpa ingénieur donc ici du batamba ku stopper moi ben nanga ici du benza nchini pas tout le monde bahaka bwanga kai mwabe bomona collecteur minena ici du benza concrètement mwabe tu du benza non du benza technique kai tu du benza d'abord collecteur monena wanga tamayos adifuma moto balo adifuma ko chole chande ka adifuma mo ka militaire baya de boela modram aya fen adia ko kanshi musulu ko musulu akanshi balo bantu de balonga tulasa to hydraulique bari bambani mai akafika nuko mai nenda no akafika nuko lubilanshi kanshi katika kela kulubilanshi kimoto banga teni maya ner batana ko jabal madanyew Dere ovoyeto kwesi jeteka nouvelle cave panimbu ekokivu rave wa chamba maya dia fika kwa rave wa chamba mwaka ikafika kuli bilanji twambi pindi woni atu batani la biru jibenza maya bunu ba chingulu kai kabja boela mu maya pindi kibwanga budu webeje ni chinu libenza mwabenga chi tulipa chungulu la mayu on so va déranger population kashi ya mahala sasa mwishi ayo kukanshi kechi tulibenza we batai na mwabe kudi kachilamba ka mwabe atichilamba mayu on so va adabwele mayu on so va mwabe odichilamba abini mushimayo tulibela kabitichilamba tete bakata ile kabisa na mane ndire mwibaka mwimpe mena muji mumwenza mwimpe kichi tutulamba ni neno ba journaliste bari mwa kuambulisha population kumuleshe ni muji mwachileshi no muji mumwenza mwimpa mutamba dikala bala kubandira bwali bali basomba kulusekeko bakali bashintulula chakwiti tubinu ja munye lutatulwa mushindo akutunguluka nawo bwalu jusque sur 21 millions. Il va être 2 millions, nous besoin de Mujimu. Effectivement, jusque-là, Mujimu assainissement. Franck, quand même, je pense que sur 21 millions, nous avons presque 8 mois, 2 millions. Mujimu assainissement. Mujimu wa kwenzema assainissement wonso, on doit attendre 4 millions 700. Jusque-là, tu vas consommer environ 50%. Mujimu, Franck, il y a beaucoup de banques qui consomment, à toute banque kwenzanjila. Bantu bamenye nanko. Mon million il de tout 21 millions 800. Jusque là, quand tu ne vas pas atteindre dans 3 millions to. Tu as un mois assainissement ni okutani ben. Tu as un mois assainissement. Atu de tu assainissement. Mujimu wa kuibaka puisque pindio semaine prochaine tu te vas en fondation à Lusambo. Ni abi de fondation ici. Fondation muchulu bangwamba ni nwele bulaba. Adu ibakanzo bo kudishinda menu wazo adu ibakanshila udinishinda menu wazo bilisi udiwamba ni ndingeza fondation wazo tetu tutwamene tutwenza shinda menu wanshila epesera udi 40 cm mabwa matuta kashini tubula batukes mabwa not to bigilo what leshe kabisa bantu binjije
we mu yemulu mumba na sana ni mudidesha mabini ngamba mo ni badbangata diko yolo gravier charge bit bula ba charge mo hen batutakashi tutubikira ni matériaux sélectionnés bia bikala 080 tutakashi tubula batukas badi ata bintu amuni wenga abudu mana muni jila mwenza ni mabwa camion na shaka mushindu kai kadikenda mwaba lukata kalwena mwakwela to achi fondation bindi hatu tutomboshe nawo tuteka pindi utise bahampa la chutu tubikira ni bushi de base momoni mwakusemeshe pipo moni ku repartir bushi to abubwela mo fondation bim ari bushi de base ushika tulopindi ni revêtement tutenza wampindi mwa muchilation mochilation momoni tutenza kabu di moka épaisseur centimètre itano kakena mombushi baye muto katuri nako kamuchikila ka épaisseur 4 cm est-ce que nuka mova kanyungan kamuchilation kamu muchikil kadipindi katuri tenza kamu fachi beton centimètre itano momoni jilo wa ulale bidimu bia bun ni lwandikele jibaka pendeo tudi tukela mungano vishene tudi tukebani mumatu kwemo avant ngondo a mars tutanyina kumulora Desire Kabini tutanyina mulo momba tutanyina mulo sambo tuela Cabo Dimo tubudimbo tukatulwa ke mvite tutula pindi matukwa tutula ni bashinwa tubaduisha ni vitani bwane babine tubudimbo tutu village lawa Angola mkalamba mbushi date ya budi bampesha ndi mwanyi muilama bwale memu ku communiquer date na bangu ko kwa kula na bali batwenza mwabo to bali basumba mu Angola tuvuela mukalamba mbushi tufika munemo am possibilité ko ari batuhisha batumvuisha mwere nyoto enjine ministre national yo to wa produit wabo au kai balami ba produit wabo bala ya balami washari wabo produit to amini kilomètre 25 karibu mnu di nenu no tata no ambeni population du kebeni amona no gel kimoto ambeni produit ya bas mastiga yi na yule hikala mifika na tuenza nayo karibu ampindiwo to antuenza ku Cabo Dimo ni ni experience to dinai mweto mnem tutenza kabdi Cabo Dimo kamuchikilo tumkeza ka jana wewe udomokenza mema chikwanda chiva ministre kadi hanga umbuka mbu ministre mema kivuka contrôler kabiti twasekitila itaba kunyananyi mwene bulunda mulolo ngari mwamba ni mubingi mushilele udi koku ni mukubambele mushoko ndandanda kali ngambila nyiga nangele udi mwabakai itaba kwetu anji kuye kwachia makumulundu engenheiro tumvija ko nyoto ka dia bonzola ushindu ka dimi mienza ka musesu kai kabiji mwabewo tudi mukuru asma wa misesu biti musesu alusambo turtubikila pimini fachi beton contre musesu wa cathédrale alors nene bataille mushindu va bientôt bien se ka kompala shila wa cathédrale surtout au niveau rond-point kashala bonzola mai manyanga shila yons alors kimoto no vishini katu ma kubanga ni kwela Cabo Dimo mushindu tubenze bikonde byetu bya kalato tudebanye bahesha no mai bahesha mai shila kimundu mwana mwabe tulibiba kadre mwabe ujuye mutane kwesi jeteka bani to angata maya tuela mo anciendre wa panimbu puisque dre tuliba musulaje mpindeo kene uyaka bidi maya abunyi to kichi tulibenza mwabe bindi mayo so bafuma ku église Saint Jean 23 tuliba hesha shila bani alobo ela mwabe Saint Jean Baptiste Jean 23 kuti sasa twasakijila mkaleka journaliste kalande kumwekoka kesi kujitukwa nikambula mayo so kalande atutanyila tuhima bunyi bwa mai we matanyila mai ya hita mo lusambu twa mwine ava abunyi ne batana kalande ko twa kon kanen aturi tuheka ne ba ISP namone kalande kala bunene kajundu kabiri bwashi bwa bunyi bwa mai tututenda tuhima ni bunyi bwa mai ni bunene katina bakwanta mo kudi collecteur munene mena mwabudi kawi maya hichila to bito abima kumya aba ingénieur kasekitila ngandanjika ni kabure mukwa musonga mukele ngandanjika kasayi ngane na nyananyi mwene bulunda ngani wangambila kwetu ngulenga panga hwama nanga wakunanga mana hakwenda kwenda kukasayi eko kudi bino français
bina meshi bina muganda bakino gutekele bilumbu unengu bafuta Andre Filipo wakabongo ngani wangambile nyananya wabambi ya ntambwa ngani wangambile wabakalonji ni kazadi au mukwarishi mwena mbaya mukululeshi la mwakwele chondo muvule ni kondo kalonga mutu kakwende naku nikubikile tubilolo kasayi ngane na balunda banye ngakushala naku mhabakayi panga hwama nanga hwakunanga mana hakwenda wachibatele champo mubalunda wachibatele champo mu wachikwata wachosha wachilungu chebya mutwa kasayi ngane na kwetu nyananyi hwini bulunda kwene ngubambuyi kabemba kode wanyi yitabako mukwaka munu waku mutumba mwachabo akalala kayemba mbuyi kwachabo kuti kubunde ni kuhila lelo bayenda omushinga Angelica ta mukwakasha wabasatu kumbelo banhayi mulwendo basambo mbashala bamilaka nemyani yitabako kalenga dito yitabako yilunga bamwanyi diri wakabango chimango wa mawo ela ibakulumpa ngoma kasayi ngane na nyana imene bulunda ngoma bani bai bulalu bwanye bulalu bwanye bulalu bwanye bulalu bwanye bulalu bwanye bulalu bwanye bushala wetu bulalu bwanye bulalu bwanye bulalu bwanye bulalu bwanye bulalu bwanye bushala wetu bulalu bwanye bulalu bwanye bulalu bwanye bulalu bwanye bulalu bwanye. Bon, moi be utuji mu avenue cathédrale. Avenue cathédrale mumbuka kubanga ha hotel wa Pambu. Muyeto niko jitora militaire entre du polygone Miba kwa badibamenya vilo wa Miba. Kadi présentement ma vutu bimane utuji en face wa batima wa INPP kumushimai. Ahadi ni ekolo wa Musungula, ahadi ni ISP, tudini étape Mulemba. Lycée tu accompagnes. Lycée tu accompagnes. Alors, ma butu de unshila yonso kavu koseka. Mwawe kufika nashi ku bakwa dangeku biti lotatu lwa bunyi. Alors, tu dis bibaka balu ane bejini kanifo ka cathédrale kutu di babangi kapaka kesi. Ta ile ku kalu ka bidikane na ikola menemen bwa bunyi bwa mai. Directoire tamai yonso de forma ko jiboja bwa kan. Ki amoso tu de bateka mwabe. Bwa mai hatuka mwabe. Alors, tu chicha bibaka studio la table mo na ka 10 mètres. Bani bana bosi bakalasa badi baya ku jiboja bwa kan. Badi babwela mu site ya company. Amona mushindwa usambuka ukasi. Aturi tushikisha mujibu wa kuibaka drain. Tunapili tuela kabuti kwa company kwa INPP. Ba kufika kumutulasa tu ayeta Mulemba bana nabikala bafika alukasa ekwiba ya kakuika bidi maya anga chimwana maya ako kutumwena moto yonso abi twabishikishi. Engenheiro, tumbo já tu de renhi, nós a roti. Mabe tu de ko base. Outro tu bigile ne base wa bena swane pol. Tu to angata biko yolo muito mamiba. Kibito di bamone bibena. Bidi bifika. To angata malab. Wa ku bangisha kwenza tu di bangi baya ku office de route. Outro to ambele ni te bata malabanka yao. Seber, mon français, ngenti sportant. Momani, odio hatuko wa 20. Kadimika ande yambula mateki batu heshamba meni katombe mwishi mwa 25 to. Alors, to ameni shibashi nani kamyo no makwezi ni bimala bebi to. Bwali sebera kato akumu atendre to. Bwali odio hatu seber wa 20. Kadi muka ando tumbula mateki mtu heshamba atutukulona utini 25.
Ndi hatu tiyo ko office de route. Do ambane turitwanga tepiko yolo charge bit. Charge au hela wa malaba tu mélanger. Sebe rujulo wa 45. Momani montu di momenye bwa kwenza kwa njila momani momenye ne adi sebe na yemu kala wa buni. Shiluvu makwenza wa 60 cm ujulo wa 40 cm walu biti yambula bushitu bwa buni. Alors qui m'avait autorisé mélanger ma bonne à tout la nao mulo momba ato aye mulo sambo me abion si toi ba kwenza jini kadi mvule ye mulo kana mushindo di kulwe mwa bonse duenza dishiba produit yose ili bwela mai or tu ko muji mo no perdre mama ni katena to permettre bindi tu twindi la bwani munyo lo bwela walo tenero amai mobitu litwenzemo bato ambele ni optimum ki kadi au-delà wa 8,5%. Alors mama ni kado no mona mko amsangu bomuti mujali mingu sevula walo katena twenza muji moto twindi mama ni hadibi bikamakana tushishe tulatwangata onaka bivimpo ba kwenza projet chilejelo mumvula to to kwenda mwakwameni projet chilejelo tumweza no mushiuto kadi tumweza bikala tu respecte chitu tubikala ni calendrier fluvial calendrier ka amfula par exemple mwakwenza beton we mwana ni kulwe ku amfula kwenzi beton to bal sudunyanga tete mane ni tete ba kule beton mfula yemo lokuloka 2 heures après katena ni problème to kadi tete bangbre mo ni malababa kela mojin et puis vous le loc quand nous n'avons pas compacté donc quand nous n'avons pas bien remonté pour chier toi c'est ingénieur Omaro,